Jotono sanda kaham kakhlayo kahamno tongbaina hwnwi angkhe aswk hamthaya wanui kakha kisa lummani tabuk aswk hamthayako khorangrok clear wngthaya haifano kisa tini class khlaiyane hwnwi norni bwskang phaikha hwnkhe bisi kokrok sai manglak phankhe bo sai manthaglak kenaro kisa headphone rok rwwi phano khwnanani chai tongdi ani tini aswk phankhe kok saimaya hingke amo khoroksa student request khlaimani bo amo bujiana hingke abono tui tini norni bwskango kisa kok saono hingke amo wngkha kokborok kokthai swnamung hingke kokborok kokthai swnamung no tui bo bujiana hingke obo no tui no tini kisa norok bai kwrwnglayano aswk phange kok saimaya do hingke je mansak sanai ba je mansak ang try khlainai clear khlairwnani bagwi hingke abo kokborok kokthai swnamung kokborok kokthai swnamung means word formation eba word formation process abahai bahai kokthai rok swnamjak abono tui no tinini topic hingke chung nugui mano kaisa root ni ukluk bwskang kwcharo kokthai thepawi kokthai rok kwtal swnam haya keba buini aroni kokthai naharwi kokthai solok naharwi mane baithangni kokrok kwrwi buini ari naharwi abo haikhe rogo kokthai rok swnam ya kheba buini kisa ani kisa nawi haikhe rok kokthai swnam hingke dal bidal lama tui kokthai rok swnamwi ma English no naikha hingke chung baithangni bwswk wngkha hingke 100% ni bisingo bini baithangni 30% hamahai haifano bo tabuk world o popular language hinui sinijagui tongo bini baithangni kwsuk kwrwi buini aroni solok naharmang baithangni haikhe swnammang haikhe no bo tabuk world o kaisa popular language hinui sinijagui tongo hingke chung abo hai kwbangma lama nugo ba kwbangma kokthai rok swnammani lama tongo haita hingke chung kokborok kokthai swnamung no tui chung tini nailainai hingke abo hai kokborok kokthai swnamjaknani bo chung o jaga nugui mankha kaibri lama khe phunukjaka puilao doke nailaigra nang kaibri lama bo hai hinui saka sakni kokthai kwrwngjak kokthai eba gotho rijak kokthai lakai kokthai swnamjak kokthai hingke chung abo kokborok kokthai swnamungo chung kaibri mankha bahai khe mankha hingke sakni kokthai kwrwngjak kokthai eba gotho rijak kokthai lakai kokthai swnamjak kokthai sakni kokthai hingke to chung sai mankha aro baithangni kokthai kwrwngjak kokthai hingka hingke eba gotho rijak kokthai hingka hingke chung sai mano mungthausa kwrwngjak tongnai eba gothogui swnamjak abo hai tongo lakai kokthai hingke chung sai mano lagai namani swnamjak kokthai hingke chung sai mano swnamwi namani hingke omo no nailaini bising habwi okay hingke chung o jaga nukha sakni kokthai tamo hingka hingke oro sakni kokthai hingka soi kokborok kokthai kokborok sanai rok bai simi no ha kokthai sajagui achaimani hingke abono sakni kokthai means baithang ni samani kokthai hingke sakni kokthai chung tamo hini hingka hingke chung kokborok sanai rok je soi kokborok kokthai je kokborok sanai rok bai sajakmani soi kokborok ni no abo achaio kokborok sanai rok simi no abono sao abono sakni kokthai hingke phunukmario chung taman ha tui nokha huk nobar bithi buphang hingke obono sakni kokthai obono kokborok soi kokthai je soi kokthai keboni aroni phaiya keboni aroni nahaiya omo agini simi no chini dangaima dangai phano sawi thangkha hingke omo no hwnai chung sakni kokthai ha hingke to chung omo chini kok no hinui mannai tui nokha huk nobar bithi buphang hingke omo rok wngkha kokborok ni pure eba soi kokthai obono chung sakni kokthai hinui sininai omo hai soi kokborok kokthai tongkha hingka hingke chung obono sakni kokthai hinui sininai sakni kokthai means kokborok sanai rok bai simi no obo sajagui achaimani tei 1-0 bai sajakmaya English rok bai sajakmaya
or only pure soy soy kok borok speaker rok baino sajak kokthai abono honai जों sakni kokthai clear dangkhanai hingke norokni abo phunukmari rok khe phaiyang ta khamani bo sakni kokthai hairokhe rwmano tangka ha twi nokha je soy soy kok borok kokthai abono जों sakni kokthai hinui honnai aboni yagolo जों kwrwngjak kokthai eba gothok rwjak kokthai kwrwngjak kokthai tamo hingka angkhe जों kwrwngjak kokthai hingka chini kok borok kisa tei kubuni kokni kokthai kisa thepawi gothok rwwi kok borok kokthai swnamjak mano hino hingke जों oro nugui mankha chini kok borok kisa tongnai buini kok kisa tongnai haikhe kwrwngwi kok borok hai wngwi thangkha kok borok kokthai swnamjagwi thangkha abono जों kwrwngjak kokthai eba gothok rwjak kokthai hinui honnai hingke bahai kwrwngjak kokthai bahai khe naidi gothokjak kokthai wngkha angkhe romdi jamung hingke wanji rok tamhin eba bangla bai tamhin hingke jam hingke jamni jamung wngkha hingke जों oro sajok sajano ni da phaikha na chini oro da borok no hatka tobo o jagao जों sajano sajok rukphai rupa buba mane boba means buba latha lathi hingke oro wansukjago je omo lathi ni tongmani no latha wngkha hingke o jaga lathi latha naidi clear khe naidi lathi ni latha wngwi thangkha means kok borok rok speaker rok lathi no latha hinui swnamwi nalaikha eba gothok rwwi nalaikha hingke omo no जों kwrwngjak kokthai bahai kwrwngjak kokthai no o bangalai kisa kok borok kisa to means soy soy bangla bo unsukya soy soy kok borok bo unsukya hingke omo जों o jagao kwrwngjak kokthai eba gothok rwjak kokthai hinui manai means borok to lathi hinkha hingke जों abono chini mwchang rwwi gothok rwwi जों latha hinui nakha hingke omo hai kwbangma kokthai tongo haita hingke obono जों kwrwngjak kokthai eba gothok rwjak kokthai hinai jemon bangla bai kisa tongo hingke abo kok borok bai bo kisa tongo hingke obono जों kwrwngjak kokthai eba gothok rwjak kokthai hinui honna clear dang khanai hingke जों tei kaisa lakai kokthai omo bo kaisa word formation ni process means kokthai swnamthani omo bo kaisa belai important no nango haita tang hingka angkhe baithangni kok kwrwi phano जों buini aroni kokthai solokna harwi ulo baithangni swnamwi khili mano abo hai kwbangma language hayung o kwbangma nukjak jemon ang thengsa English ro borokni 100% ni simi 30% ni borok nijini baithangni tai joto buini aroni naharich borok tabuk gwnang rich language eba popular language ni hingjago hingke hayung to English joto jagano sajak hingke English ni kokthai rok joto buini France rokni naharmani abo hairok Farasi rokni naharmani abo haikhe nahar naharwi borok tabuk popular language wngwi sinijagui tongo world ni popular language hingke o lakai kokthai nini oro kwrwi khe जों buini aro tongmani naharwi ahita hingke tabuk roko to kokthai simiya mwsamung bo lakai naharlaio hingke जों ahike lakai tam kwrwi hingke mairum kwrwi khe जों buini aro lakai nama hai hingke same obo kokthai kwrwi hingke जों buini aro kokthai solokna har bahai khe kokthai rok solokna har hinui mano hingke जों bahai khe nahar naidi lakai kokthai wngkha kubuni kokni kokthai lakai naharwi samani no hino kok borok kubun kokni kokthai kwbangma lakai kokthai tongmani nukjago bahai khe naidi jemon जों bangla ni kaka mama dudh puri dal suti katla abo hai kaka जों to khra khri hino haibano khorok bwsalo khra khri hinba nini kaka bai thangni nini mama phainai pu nung dudh ni yada puri chayada hindi puri chalaigana tini kisa dal paitubuli hingke o dal kaka mama mani himaro aborok जों kok borok kokthai haikhe no salai tonglaikha hingke omo no जों borokni aroni lakainai bekha nijini kogo kwrwi hingke simi se ekok phiya nijini kogo tongwi phano je omo rok salbrung ni laibumao ba salbrung ni langmao जों obono use khailai tonglaikha hingke omo rok hingka angkhe mane somudro o chikon kotor o chikon chama hai omo hingka angkhe borok जों borokni abo borokni language chini saka bok sinma haikhe bok sini chini kok rok twrwk twrwk kwmao nani chini nijini kok salai liya borokni si salai tongo ising kaka to chini khra khri rok tongo
मामाराव आबरक दं दुध रक तो तंक्रि साइमिया के दुध रक के जों सय लागायना हारगा पुरी के पुरी रक तो आवंसे के पुरी मारो चेराइ मासा ताबो बा चेराइ खरकसा ननसा बाबा ताम पाइतु के नों अबनो तो आवा पाइतु हुन साइमे अबले के अबनो तो नों मा सानाय पुरी दाल सुटी के नि सिंग्रा हन्दी परथा हन्दी के नों कैसे दुगाना थांगाइनसि जब तो मानै आबो लागाय ककथाय बांलानि आफानो इंग्लिसनि आफानो हिंदी के नों चॉकलेट हिंदी फैन टेबिल चेयर इको हिंदी में जों थाना रजाय बंद यार कै ओम साबो मो अनि यार अपन हला इंग्लिश में चेयर टेबिल क्लार्क पुलिस फाइल स्कूल ग्लास फैन के अमरंखा लागाय ककथाय तांनि हिंगां के अमरंखा जों सय बरंनि जे बुमुं दंमा हायकेना नाहाल के थाइसिंके गथौ जागाङै जों बर'नि ससे बुमुं हायके नाहालिया बायथांनि मुचुंतिके गथौरै नाखा ओंगे पिया अमो हंगांके सय बर'नि मानै बर'नि बुमुंनि यूज खालाय जाबाय अमंखा लागाय नाहारजा ककथाय जों दा मोबाइल हलाय दंलाय बा द्रुक जों आबरंनि बुमुं सोनामलाय दंलाय बा सोनामलायखा कि जों सिनि मानै जे मानैनो जों सोनामै मे आ मानै रन बुमुरि मे ओलु जाय फाना मानदागै मा हायता तब ताबुरो छिग्रों र वानसुग्रों र बुमुर फालाय के लागाय ककथाय बुजि खादा नायदि सय हाबबाय मानि बुइनारनि ककथाय हाबबाय मानि जेन कम्पिउटार टीवी फ्रिज अबरगनो जों लागाय ककथाय नि होननाय बियांनि इंग्लिश रंना हारो हिंदी रंना हारो बांला रंना हारो आवहाय के जों तेगेजा सोनामजा ककथाय सोनामजा ककथाय के बावहाय सोनामजा ककथाय गांके जों आइदियाव चिनो कबर ककथाय गरै फिया सैग्रों रगनि बा वानसुग्रों याखै गतालके सोनामजा ककथाय नंखा सोनामजा ककथाय के फिया जोंआबो ताबु जे पुरी तंनाय ताबु जे सोङै तंनाय बर'नि खुगाव खोनाव जे कगलब सैनाय जे कथम बसा सैनाय बरक अबरकनो बायथांनिखै सैनानि मुचुं जाब तां हिंगांके अमरकजों दुरुक उलो लास्ट दिगे थाङाके बा उलो तेबो जरा फायगांगांके अमरक सय कगरक गोजाब ककथाय हाबै थांनाय इंगे रमदिजों बबनक सोनामजा ककथाय होनाय जों आगियोस पेन मीन्स इंग्लिश में पेन जों कलम होनलाय दंलाय कलम गंसार ताफनो मैक्सिमम बर' होनलायो हायफनो अमो अंनानि कक सैजाकनाय बकं सैकं हैनालाय इंगे अमो बो जों फार्मानि बो कैसा लजिक दं फार्मानि बो कैसा हायनो चें राया गथौरै फार बुक होनगोन बिजाब होनलाय हॉस्पिटल साखामनो ऑफिस हाबानो रेडियो आवायखौ टेलीफोन कमतु कल्चर हुकुमु इंगे अमरकनो खा सोनामजा ककथाय मीन्स ताबु गतालके सोनामै नाखा आ ककथाय आबरकनाय सोनामजा ककथाय इंगे जों जे सुक नायख्या ओ चाइटानो मेन फायगांगांके ओ चाइटानो फायनाय नरनि एग्जाम नि बागै नरकताय ते अलगा ककथाय दंफानो ओ चाइटानो बो लागाय ककथाय सोनामजा ककथाय गथौरजा ककथाय साकनि ककथाय जेमन ताबु हायके पान्दै दवानो जेमन रजाय अबो ककथाय गलाय रजाय बो ककथाय गलायनाय इंगे अबो कैसा ककबरक माने साकनि ककथाय दा लागाय ककथाय दा ना सोनामजा ककथाय दा नाम ग्रोंजा ककथाय दा इंगे रजाय इंगे आं सानाय लागाय ककथाय बायके लागाय ककथाय इंगे अमरो हिंदी राजस्थान रकसे साव राजस्थानी र उत्तर प्रदेश रंनि अबर बरकसे रिजाय नि हलाय इंगे आरनिसे जों रजाय नि ककथाय सल नाहारका इंगे अमो हायके नरनि क्वेश्चन फायनाय इंगे अबो ओ चाइटानो मेन ओ थाइब्रैनो मेन नरकनि एग्जाम फायनाय बागै ताई बाद बाकी जे दं माने आबो नायया हायफानो गुबुननि ककथाय रखने आं रोखा अंके अबो हाय सिलेबास रैथारै रेखा ओके अबो only reduplication word ने रेखा पाइखामु गार पुमु ककथाय यामर ककथाय बजर ककथाय सामलाय ककथाय हाय जे मुचुं तेरि लायका पुमु ककथाय गांके बम थाक मीन्स पुमु ककथाय बो हिंगांके जेस मानिफानो यंसा ककसा मान पुंमानि जेमन बमब्रफेनो बम के पुंखा इंके आबो बम बा नबरफेनो बम हम के फायका इंके आबोंगा पुमु ककथाय खबजानाय इंगे थाक माने रिताक मानिफानो आव जेरे काबानिफानो हा मनि फानो इंगे अमहाय सेम टू सेम इंगे अमो जों साव रिडुप्लिकेशन वर्ड जेनि यामर ककथाय इंगे यामर यासाक मानि इंगे अकरा
फकरा बिजाब तिजाब दिदाक मिदा मोनाम सोनाम इनके अमोबो वाल कौन कलायो रिडुप्लिकेशन कलायो रिडुप्लिकेशन वो काइनी प्रकार बा दाल ने खेचों सनागोन पार्शियल रिडुप्लिकेशन कंप्लीट रिडुप्लिकेशन इनके अमो जों सानाय साइमन अमो पार्शियल अब हाइता माने अकरा फकरा ओ पाइ लासो मिलिका पुइलान मिलिया बिजाब तिजाब अब हाय लासो मिलिजा पुइलानि दुइटा साउन्ड मिलिया बा एकटा साउन्ड मिलिया इनके बजरा कक थाइपो अमो बो याकुं या कानमुं चुमु मैखोतों थाइखोतों इनके बजरा कक थाइ मीन्स अमो हुंगांके याकुं हुंगांके नों तेकेसि बिनि बजरा याक मा सानाय कानमुं साके चुमु मा सानाय इनके अरबो जों साइमा मुलासा बम बम थाइसे सावि दांनो बम बम ना नांगाला दोनो इनके गाउन के तांग बजरा कक थाइ मालिया इनके अब लेगि लागाया बाहायता बजरा कक थाइ मीन्स अब मानैनो जों गाना गाना के साया के इंडिया अब हायता अब बजरा कक थाइ याकुं या थानि याकुं याक सुइफेदि अब हाय ये कानमुं चुमु आइ दाति कानमुं चुमु चुमबायदि इनके ओ कानमुं बाय चुमु नो जों गाना गाना के मातनि वो बजरा कक थाइ मैखितों थाइखितों र खलायनि हिमनि इनके अबरावनो जों बजरा कक थाइ मातो तेके सामलाय कक थाइ सामलाय कक थाइ काहाम काहाम सैमां सैमां बिसिं बिसिं इनके अमोबो रिडुप्लिकेशन वार्ड नो रिडुप्लिकेशन कक थाइ नो इनके जतो से रिडुप्लिकेशन कक थाइ फियाबरो खागै पुंमं कक थाइ यामरो कक थाइ बजरा कक थाइ सामलाय कक थाइ रखनि रेखा इनके अमो मेबी मो फाइगला इनके नर फाइनायगा एग्जाम फाइनायगा बुसकांना काइब्रि आबो फाइनाय हाइफेनो नर बुजि हांगा अंके आं किस्सा बुजिरन बागे चाइट्रखा अंके नर पुंमं कक थाइगा अंके जेसेपान पुंमं ताव वातिफान कलाइथन गाबो पुंमं खनाय नवर फाइमाने बो जों पुंमं खनाय जेराय कापानि फाना पिया पुंमानि फाना पुंमं खपनाय यामरो कक थाइगा अंके जों रिडुप्लिकेशन फाना अब पार्शियल रिडुप्लिकेशन किसा मिसा मिलिनाय माने अकरा फाग्रा मोनाम सोनाम बिजाब तिजाब जेराय खनाय माहे ये बजरा कक थाइगा अंके जों मानै ना कक थाइ दुइटानो गाना गाना मातन याकुं या मोखां मोखां बा कानमुं चुमु सरी इनके सामलाय कक थाइगा अंके जों सेम टू सेम गावमागाय पूरा कंप्लीट रिडुप्लिकेशन खब जागा काहाम काहाम सैमां सैमां बिसिं बिसिं जों कंप्लीट रिडुप्लिकेशन दालनै कैसे कंप्लीट ते कैसे पार्शियल पार्शियल नगै गमो यो को जों यामरो कक थाइ नेरमन अकरा फकरा बिजाब तिजाब दिदाग मिदाग मोनाम सोनाम डाक्टर बाक्टर माहायरसा इनके पुंमं कक थाइ रखनि रेखा मै इको इको फॉर्मेशन में इको वार्ड माहायता बम बम माने पुंमान रगै मानै पुंमानि नबर फाइमानि वाति कलाइमानि जिर जिर थप थप जा जेसेबां जेकुनु पुंमान ओंखायनो आबो पुंमं कक थाइ यामरो कक थाइ गांके यामरो याचा माहायताय अंके तेकिसो जों ए ग ओ रखनै रिडुप्लिकेशन फाइमानि हायता अब गामो बजरा कक थाइ अमो सामलाय कक थाइ ओंके खाख्लायो किसासोक्ले नरक बुजिमान खोना हनै गां फानके साइमिया खरां वासक आनि तिनि हामथाया सरि रगो साग्रग वासक जाथाया का ओंगे तिनि बागे आसक नंसितुन बेसबला kaham ke poridi नरनि बसना एग्जाम kahamuntun abun angnayo kete kaisa khlai halok selaimung abun datin tui phai tongo abu kaisa student ni request ओंखे नासिङै तंदि नाय तंदि आबो दातिना आं तुनान साइ तकनाय नरनि बागै तिनि आसक नंसितुन जतन हर kaham